Dikgogakgogano le maphaga ka go ANC seleteng sa Mangaung e tla ba selo sa maloba. Seo ke ka gešedi ka moka e beilwe go moletlo wa go keteka matswalo a mokgatlo o o tsebego ka January 8 statement le go le bjalo go sana le dikarogano ka seleteng seo mo go bonego maphaga ao ka bobedi a pheta merero ya ANC ka sammaleteng go bile le temošie bogale go bao ba ka tlholago ditšhitišo. There will be no disruption. You see, when you misbehave, you get punished. Okay. And if we emphasize that people who would misbehave get punished, people will know that the ANC is no child's play. Boeteledipele bja province le bjona bo ile ba tsena seemo ka bogare go netefatsa gore mokete kwa lenyaga e ba wa katlego. Ha hona motho a hulelang thoko tukisetsong tsa mokete ona o moholo. Mme ditho kaofela tsa ANC ba batla hore ha presidente a fana ka molaetsa ona o tlo re laela hore na selemong sena re tlameha hore re etseng ketsahalo tseno e ba tse atlehileng. Bobedi maphaga ao a beile diphapano tša ona thoko morago ga go kopana le boetapele bja province. Tsohle ditho tsa mokgatlo nna jwalo ka re bua ba fatshe ba hlophisetsa hore ba etse di door to door ba kene ka matlo ba hlophisetsa hore mokete ona re tlo tshwara ka di 8 o atlege. Re ile ra kopana le di official tsa IPC mo re ileng ra dumellana hore ha ke re beileng mathata ana e re nang le ona region ya rona re etse bonnete ba hore program ena e tswella pele. Ke le gala boraro ka tatelano bjalo mo mokgatlo wa ANC ka Free State o palelwa go kgetha bokomiti petition ya province ge go lebile dikhonferenseng go bala le conference ya maloba ka Nasrec kgweding ya go feta. Mongwaledi kakaretso wa ANC yo a sa go kgethwa Fikileng Balula o na le kholofelo ya gore province e tla kgetha boetapele bja yona mo nakong ya go se fetse pelo.